Dobrodošli u kratak pregled jedne Berlic lekcije. U narednih nekoliko sekundi imat ćete priliku da vidite kako to naše lekcije izgledaju i šta to mi zapravo nudimo našim polaznicima. Kao što već vidite, tema lekcije koju ću vam sada pokazati jeste Frühstück bestellen, odnosno naručivanje doručka. I na samom početku lekcije polaznici u svojim knjigama imaju priliku da vide sve reči i gramatiku koje će naučiti u ovoj lekciji. Dakle, ovdje imamo određene prehrambene proizvode koje se mogu konzumirati za doručak i pored toga sa strane imamo i gramatičku partiju, u ovom slučaju to je akuzativ neodređenog člana uz glagole trinken i essen, što znači piti ili jesti. Posle toga prelazimo na prvi deo lekcije gde imamo fotografiju. Pošto je ovo prvi nivo, a Berlic se trudi da ne koristi uopšte maternji jezik polaznika, već samo ciljni jezik, onaj jezik koji učimo, tu je fotografija preko koje predavač pokuša da predstavi temu časa kako bi polaznici znali zapravo o čemu ćemo u nastavku govoriti. Zatim prelazimo na deo lekcije koji govori o rečima koji je potrebno obraditi u toku ove lekcije. Kao što sam već pomenuo, i za ovaj deo časa imamo fotografiju zato što prosto trudimo se da koristimo isključivo ciljni, u ovom slučaju nemački jezik. Kada sve ove reči predavač uvede, onda polaznici imaju priliku da te reči vežbaju kroz razna pitanja i odgovore koje daje jedni drugima kako bi na času usvojili što veći broj ovih reči. Posle toga dolazimo do gramatičkog dela. Kao što sam već pomenuo, to je akuzativ neodređenog člana u ovoj lekciji i onda imamo primere u kojima možemo da vidimo kako to zapravo izgleda. Posle toga sledi jedna kratka vežba u kojoj polaznici mogu da popune reči koje nedostaju. Pored ovih vežbica koje se nalaze u samoj knjizi, naši predavači se trude da i uz niz drugih aktivnosti kao što su na primjer flash kartice ili dijalozi, međusobni intervjui, dodatno pomognu polaznicima da oni ove gramatičke partije ili vokabular što je bolje moguće usvoje. Takođe, lekcija u knjizi sadrži i integrisani audio materijal koji polaznici mogu da čuju iz knjige direktno i onda odgovore na nekoliko pitanja u vezi sa temom. Na samom kraju nalazi se Anwendung, odnosno deo sa primenom naučenog, kada polaznici bez pomoći predavača mogu da primene ovo znanje koje su usvojili, odnosno da stave u pogon sve čega se sećaju. U ovom slučaju, uz pomoć ovog menija koji imaju, oni treba da kažu šta oni to jedu, odnosno piju za doručak. U ovom delu časa se predavač ne uključuje, već pušta polaznike da oni sami kažu i sami se snađu kao u pravoj nekoj situaciji koja bi ih zatekla, da se nađu u zemlji nemačkog govornog područja, pa tek onda slede komentari za eventualne greške. Na dnu lekcije nalaze se ovaj mali naslov Online Übungen, gde svaki polaznik može da pristupi online domaćem zadatku koji služi da oni između časova još malo dodatno provežbaju materiju koja se na času obrađivala. Hvala vam na pažnji.